افسروکا پارتیا هرمین دموکراتیک چیدم کلچ گون و چار لسر گوتنین وزیر دروی ترکیه حاکم فیدان ین دربار حسده ده گوت اولات جیرانتیا به هتشه انکو حیرت تحریر الشام را قبول دکه لچما جیرانتیا گل کرد قبول ناکه که به سالانه جبو آزادی خود کده ده به وی آوایی مروف نکاره بحث آشتیا نافخوشی بکه با افکاری دم پارتیا هرمین دموکراتیک 14 تباخی لپارزگاه آمد و باکور کردستان مشا جواکا دموکراتیک هاته کرن دوی چالاکی دا هفسروکا دبپی چیدم کلیچ گنوچار لسر پیواجوی چکدانین و خوب فسخکن و پککی دیار کرکو کارو خبات دموکراسی زحمترن و رخنه لگوتنین حاکم فیدان گرتن که گوتو بو یه پگه نخوازه انتگری سیستما سوریه ببه. ev welat qebûl dike ku bibe cîranê HTŞ lê çima nikare bibe cîranê gelê Kurd ê ku ji bo azadiya xwe tê dikoşe û dev ji keda xwe bernade. Hûn li nav xwe behsa aştiyê dikin. Rojava ne qada ceribandê ya tikesiye. Hûn sînorê xwe ji deyîn navberê her kes baş dizane dilê gelê Kurd li çar parçeyên Kurdistanê bi heman awayî lê dixe. Kurd îro hêzekin. Lê hêza çi? Hêza demokrasiyê Kurd îro hêzekin. Hêza çi? Hêza azadiyê. Kurd îro hêzekin. Hêzeke ku tekoşîna azadiya jinê bi duruşmeya jin jiyan azadî gerdûnî kiriye. Lê belê tevî daxuyanên hêzên Sûriya Demokratîk ku her tim dibêjin em ji bo Tirkiyeyê negefin hewl tê dayîn ku tiştên din bên kirin. Binêrin Mazlûm Ebdî dibêje em ji entegrasyona demokratîk re amade ne. Cihê ku ev müzakere lê bê kirin Şam e, ne Enqere ye. Lê bi israr hewleke nîşandana Rojava û hêzên demokratîk ên Bakur û Rojatê Sûriyeyê wekê dijminê gelên Tirkiyeyê û gelên Rojata navîn heye. Gelê Kurd ticarî nebûye dijminê gelên li erdnîgariya ku lê dijî. Bereva jî vê yekê li hemberî dijminatiyê sekiniye.